4.800. Jer bi nam dobro došao jedan espresso. A? Kako bi nam lego bi nam kao budali šamar. Evo kakav pogled. Kao forakiru. Dole u magli je C4. A sa naše leve strane 4 ozbiljna ludaka koji idu sa skijama gore. Evo me na vrhu Denalija, samcat, oko pola 11. Pogledajte ovu lepotu.